Faith Matters. An interactive program brought to you by MTA International. Assalamu alaikum, dobrodošli u još jednu epizodu Faith Matters, vjerska pitanja, gdje vi, naši gledalci, postavljate pitanja. Allah vas nagradio za sva pitanja koja ste poslali, a za one gledalce koji nas gledaju prvi put ili koji ne znaju našu email adresu, ona je vrlo lahka, faithmatters@mta.tv. Također možete da nađete snimke naših prijašnjih emisija na YouTube kanalu, ukucajte MTA Online 1, Faith Matters i temu o kojoj bi željeli da znate. Nadamo se da ćete naći odgovore, a ako ne, onda nam možete pisati na naš email. Također nas možete pratiti na društvenim mrežama pod imenom MTA Faith Matters. Zadovoljstvo mi je da poželim dobrodošlicu našim učenjacima i redovnim gostima u ovoj emisiji. Assalamu alaikum, da kratko vas predstavim našim gledalcima. Prvi od mene je dr. Zahid Ahmed, on je predsjednik Kaza odbora ovdje u Velikoj Britaniji. Do njega je došao preko okeana iz Amerike gospodin Azhar Hanif, koji je zamjenik emira za džemat Ahmedija u Americi, a do njega je misionar ovdje u Velikoj Britaniji, glavni za francuski ured gospodin Maulana Abdul Ghani Jahangir. Prvo pitanje je od gospodina Hasana. On navodi suru 46, ajet 5 iz časnog Kur'ana. Govori u vezi istine vjere i kako je u ovoj suri istinitost vjere dokazana i istinitost poslanika također. I govori u vezi sadašnjeg vremena i razvoja tehnologije i nauke. I mnoga istražavanja se rade da li je moguće da preporod islama, renesansa islama, poruka koju nam je obećani Mesija alejhi selam donio, da li može naučno biti dokazana, gospodine Azhar? Gledajući u Kur'anu šta je on naveo, da pročitam sura 46, ajet 5. In chapter 46, verse number 5, I'll just read. Pitaj, da li ste vidjeli one koje prizivate mimo Allaha? Pokažite mi šta su oni na zemlji stvorili, ili imaju li oni udjela u nebesima? Donesite mi knjigu prije ove ili neki mali znak znanja, ako ste istiniti. Možemo vidjeti iz ovog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala govori o izvorima znanja, da dokaže istinu o kojoj tvrdi. A prvi izvor toga je Bog. Mora biti nešto u objavi što dokazuje tu tvrdnju. Svaka vjera vjeruje u ovo. Stari i Novi testament, Kur'an, šta god nije od Boga, nalazimo da ima neku protivriječnost. I vidjet ćete da će Bog odbiti tu osobu koja nije došla od njega. Onda ovaj ajet govori o širini znanja u Kur'anu i možemo koristiti dokaze i vještine iz praktičnog i racionalnog razmišljanja koje nam je Bog dao da bi saznali bilo koju istinu. Tekst pitanja je vrlo jednostavan. Ovo su izvori preko kojih mi možemo dokazati nešto. Hazreti obećani Mesija alejhi selam, on je koristio ovo da dokaže svoju tvrdnju. Pričao je u vezi svetih knjiga, historije, nauke i također je on istraživao mnoge stvari da dokaže svoju istinitost. Daću vam nekoliko primjera. Kad pričamo u vezi smrti Isa alejhi selama, Isusa Krista, jer je on tvrdio da je on došao kao druga manifestacija Isa alejhi selama, mnogi se pitaju gdje je dokaz o ovome. On je spomenuo dokaze iz Biblije, pa iz časnog Kur'ana, i onda je pričao u vezi empirijskih dokaza
poslao je svog sljedbenika do Kašmira da istraži ovu historiju, da je neko ukopan tu kojeg oni nazivaju Jusasa, putujući poslanik, i to istraživanje ih je dovelo do saznanja da je ovo Isa alejhiselam, Isusov grob. Znači, ovo je bilo istraživanje koje je on radio sa drugima, koje ga je dovelo do naučnih dokaza u vezi smrti Isa alejhiselama. A sad imamo istražujući tim u Rabvi, Pakistanu, i šta su oni pronašli jeste da je mehlem koji je korišten na rane Isa alejhiselama kad su ga skinuli sa krsta još jedan dokaz, naučni dokaz da ovaj mehlem ima ljekovite sastojke koji su medicinski vrlo efektni da izliječuju rane i da pomognu pri oživljavanju pacijenata. Znači, ovo je još jedno naučno istraživanje koje se radi da dokažemo istinitost obećanog Mesija alejhiselama, da Isa alejhiselam nije uzdignut na nebo, da je umro prirodnom smrću i kad je skinut sa krsta bio je živ i dati su mu ovi mehlemi. Ove stvari dokazuju to. I ovaj pitaoc treba da bude podstaknut da nastavi sa istraživanjem. To je što mi svi radimo, sve stvari koje čujemo u Kur'anu i hadisima. Mi istražujemo i nađemo dokaze kojima možemo da dokažemo onima koji žele da vide naučne dokaze za ove vjerske tvrdnje od bilo koga. Znači, ovo ide usporedo sa onim što on pita. Hvala vam, gospodine Azhar. Samo da se nadovežem na ovo, gospodine Džahangir, ovo u vezi Hazreti Isa alejhiselama. Gospodin Azhar je već govorio o naučnim dokazima, onda iz svetih knjiga i logike. Nadovezujemo se na ovo. Kad imamo diskusiju sa drugim muslimanima ili kršćanima, ja uvijek nađem da kažem dobro, da stavimo sve na jednu stranu i logički da razmišljamo u vezi fizičkog uzdizanja na nebo. Gdje se nalazi dženet? Onda koristeći biblijske dokaze, također historijske, dokažemo istinitost obećanog Mesija alejhiselama. Vrlo je jasno u Bibliji znakovi kad poslanik Isa alejhiselam se ponovo pojavi, on će da se krije. Ako je ovo ponovno oživljavanje uopće nema smisla, nije logično, to želim da kažem. Da, tačno. Ako pratite kroz čitavu priču, vi u stvari vidite čovjeka koji se krije od rimskog carstva i pokušao je da izbjegne raspeće na svaki mogući način, da je njegova misija bila da dođe na ovaj svijet i da umre na krstu. On bi sav spreman došao i rekao, tu sam, stavite me na krst. Rekao bi, ja ću da vas griješnike tako spasim. Jednostavno nema smisla, jer još kad kaže ja imam još ovaca koje nisu iz ovog stada i moraju da čuju moj glas da će biti jedan čoban i jedno stado, i on kaže postoje drugi kojima moram da odem. Ima toliko dokaza kao ovi, onda mi saznajemo da je on imao misiju koja još nije bila ispunjena, da se vratimo dokazima. Kad vidite nove dokaze koji se pojavljuju na današnjici, na primjer, aramejsko pismo, aramejski jezik koji je govorio Isa alejhiselam, Isus, korišten je od ljudi sa Srednjeg istoka. Možete naći ove enkripcije koje je napisao kralj Ašoka na kamenu, koji je bio budist, čije se kraljevstvo širilo do Afganistana. Znate kipove Bamijan koje su nažalost talibanci srušili.
To je bilo budističko stanovništvo. Nalazimo u aramejskom i grčkom jeziku dva jezika koja su Jevreji koristili i Izraelčani nekoliko stotina godina prije Isusa Krista. Ko su ti ljudi koji su govorili ove jezike? I toliko je toga bilo tih pisama po toj lokaciji da otkrivamo sada da su Izraelčani bili tu i da su oni te izgubljene ovce i izgubljena plemena kako su nazvani. Kad vidimo druge dokaze iz kompletno neutralnih izvora, kao na primjer Bahvišja, Muna, Purana, zapisi Hindu kraljeva, kad tu vidimo ime osobe Isa Mesiha ili Isus Mesija, spomenut tu kojeg je djevica rodila i on upoznaje kralja Šalivhana koji je bio u Kašmiru na lovačkom pohodu, zašto je on spomenut u toj knjizi? Ovo je napisano u 78. godini nove ere kad je on tada morao da bude star čovjek. Svi ovi dokazi nam govore da je on bio tu da se sastane sa Izraelčanima i bio je tu da im da svoju poruku. Kad stavimo sve ovo zajedno, kao što si ispravno to rekao malo prije, vrlo je logično i ima veliko značenje. A alternativna strana su samo teorije od ljudi, nabačene zajedno i onda su protivriječive jedne sa drugima. Uopšte nemaju smisla, logika je vrlo važna. Hvala vam. Zadnja poenta od ovog pitanja da vas pitam, dr. Khan. Kontekst ovog pitanja je bio iz časnog Kur'ana i naravno mi držimo časni Kur'an iznad svega. Postoje mnogi primjeri u vezi dokaza obećanog Mesija alejhi selama, njegove tvrdnje, ali ja mislim da je također važno, kao što su gospodin Ashar i Džahangir naveli, iz drugih svetih knjiga i drugih dokaza. I zaista kad pogledate na vrijeme kao što mi vjerujemo Hazreti Isa alejhi selam, poslanik Isus alejhi selam je zaista bio u Kašmiru. I riječi Asaf, kad bukvalno prevedemo, znači onaj koji skuplja. Isus ili Isa alejhi selam je poznat kao čoban. Opet koristeći logiku, lahko je zaključiti ovo. Kao što si rekao, svi dokazi nam pokazuju da je ovo Isa alejhi selam koji je otišao da nađe izgubljene ovce Izraela, da završi svoju misiju za koju ga je Allah poslao na ovu zemlju. Kao što su već spomenuli, kuranski, biblijski, historijski dokazi, sve nas usmjerava prema ovome i ljudi iz te lokacije su svjesni toga i pričaju o ovome u svojoj historiji. Ovo je bio Isa alejhi selam, skupljač koji je odputovao mnogo milja daleko i mi vjerujemo da obećani Mesija alejhi selam preko Božje upute je bio u stanju da ovo otkrije i kaže: ovo je Isa sin Merjemin koji je otišao da nađe izgubljene ovce Izraela i otputovao je tu. Znači svi dokazi su tu. Obećani Mesija alejhi selam je napisao knjigu Isus u Indiji. Svi ovi dokazi su napisani tu. Ljudi bi trebali da pogledaju i vide te dokaze o Isusu i gdje je otputovao. Znate, kad sam bio student u Pakistanu ljeti, kad je bilo vruće vrijeme, išli smo na brdo Muri i prvi put kad sam otišao tu, rekao sam: zašto se ovo mjesto zove Muri? Rekli su: ima grob od jedne osobe koja se zvala Mary i mi vjerujemo da je ona majka od Isusa. A ovaj grob je pokraj puta prema kojim je on putovao Kašmiru. Da nastavimo od toga. Ja znam ovo pitanje je vrlo široko, ali me iznenađuje. Uzalud historija i svi dokazi koji ste naveli, i ovo je prihvaćeno ne samo od Ahmedija muslimanske zajednice, nego od ljudi iz te lokacije, kažu to je grob od te svete žene. Ali opet ljudi odbijaju to, iako je logično. Ljudska logika će uzeti sve osim što naša zajednica misli. To je što će ljudski um uraditi da opravda svoj način vjerovanja. Natjerat će sebe na ovakve ideje samo da vaša istina ostane u vašim srcima. Kao što si rekao,
Kako možete vidjeti putovanje? Pokušaj da se on odmakne od mjesta gdje je doživio vrlo traumatičan događaj i nije želio da se to ponovi. I on putuje što dalje od tog mjesta i naravno smješta se tu. Umjesto da kažemo kao drugi, ne, odletio je na nebo, sjedi tu i čeka da se spusti opet jednog dana. Kad bi ovo spomenuli ispred male djece, smijali bi se jer njihov jednostavan ovo odbacuje. Nemoguće je za ljudsku osobu da odleti na nebo. Kao što je jedna osoba rekla šta je teže prihvatiti, osoba koja putuje hiljadama milja ili osoba koja odleti u džennet. Hvala vam svima i hvala osobi koja je postavila pitanje. Traži i naći ćeš, kao što kažu. Zasigurno Ahmedija zajednica vjeruje u dokaze kroz Kur'an i druge svete knjige i historijske dokaze o priči u vezi Isa a.s. i preporod Islama preko obećanog Mesija a.s. Hazreti Mirza Ghulam Ahmeda. Sad se pomjeramo do Sjeverne Amerike. Pitanje stiže od gospodina Tanvira. Assalamu alaikum gospodine Tanvir, hvala vam na lijepim riječima u vezi našeg programa. Dr. Zahid, on kaže da je imao diskusiju sa neahmedi muslimanom i jedan od njegovih prijatelja je predložio da osoba za koju mi vjerujemo da je obećani Mesija a.s. Hazreti Mirza Ghulam Ahmed, da je on tvrdio da je manifestacija drugih poslanika i kao uspoređivao svoje kvalitete s njima i tako dalje. Da li postoji odgovor za ovakvo pitanje? I naravno kad on priča sa drugim iz drugih zajednica, oni to stavljaju kao optužbu. Kao kako on sebe može porediti sa drugim poslanicima koji su došli prije njega. And of course, when he's speaking to others from other community, unfortunately, they're putting it as an allegation in that sense that this is, again, it shows that how could this person compare himself to the likes of other prophets that had gone before them. Vidite, kad pogledamo ovu historiju čovječanstva, šta shvatamo da Allah nije htjeo da pošalje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na ovu zemlju, on ne bi uopšte stvorio univerzum. Mi ovo treba da razumimo da mnogi poslanici su poslani, počevši od Hazreti Adema alejhi salama, svi su došli sa misijom i planom od uzvišenog Allaha. A poglavar njih je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji je najuzvišeniji poslanik i njegove karakteristike i kvaliteti su spomenuti u časnom Kur'anu. I onda njegova titula da je Hatamun Nebiji, to je najveća hvala koja može biti postignuta od poslanika. On je pečat svih poslanika. To u stvari znači da je on manifestacija svih poslanika koji su poslani od Allaha dželešanu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima karakteristike Hazreti Adema, Ibrahima, Ismaila alejhi salama i svih poslanika. Ovo je jedna od velikih ljepota karaktera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je on bio manifestacija svih poslanika. I poruke koje poslanici donose dolaze od jednog izvora, imaju ovaj početak koji svi dijele, imaju poruku koja je uzajamna za njih sviju. Kad smo stigli do tog vrhunca i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio Hatamun Nebijin, zadnji zakon je dat njemu, tako da nova poruka ne može doći poslije njega. Kako god časni poslanik i časni Kur'an nam daju uputu, šta će se dogoditi kad on umre i koja će se historija dogoditi za čovjeka poslije toga. Mi smo potpuno svjesni da muslimani, vjernici se drže islama i karakteristika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i pokušavaju da budu poslušni njemu u svakom smislu i pogledu. A ta poslušnost i servis prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem također koja je postigla vrhunac u
dolaženju reformatora koji je obećan u kasnim danima da će doći, koji će biti kao imidž u ogledalu od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo ništa ne oduzima od izvora koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali taj reformator je trebao da bude imidž Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji će biti darovan njemu zbog njegove poslušnosti i servisa časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, on je totalno bio pokoran njemu, zbog toga mu je Allah dao ovaj status. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da u mom umetu će postajati ljudi kao poslanici od Benu Izraela. Vraćamo se na temu o poslanicima iz Benu Izraela i obećani Mesija alejhi selam ne zbog sebe, nego zbog veličine časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je također bio reflekcija svih poslanika koji su spomenuti u prošlosti, uključujući časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio istiniti imidž časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj koncept nije obećani Mesija. Napravo, mnogi islamski učenjaci su pričali o ovome u jasnim terminima i na isti način. Imam nekoliko ovih citata da pročitam, neću ih sve pročitati, ali evo da vam obratim pažnju na jedan ili dva od njih. Hazreti šejh Abdullah Kadir Džilani radijallahu anhu je rekao, osoba se pojavi, on govori o običnoj osobi, ne o reformatoru ili tako nešto. Bilo koja obična osoba se pojavi i uzdiže se do statusa dok ne postane kao nasljednik svog poslanika, vjesnika i pravovjernika. On uključuje sve poslanike koji su poslani, a to uključuje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također spominje sebe i kaže, ovo nije ličnost od Abdul Kadira, nego ličnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On govori da je on postigao reflekciju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Još jedan primjer, Hazreti Bejzat Bistani radijallahu anhu je također rekao, ja sam Ibrahim, Musa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neka je Božji mir na sve njih. Ovo je još jedan jasan primjer šta su drugi učenjaci islama govorili. Obećani Mesija alejhi selam na vrlo ponizan način je objasnio zašto mu je data ova titula reflekcije od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Malo je drugačije objašnjenje i želio bi da ga pročitam. Riječi obećanog Mesije i u kojem kontekstu je ovo rekao. Rekao je, ova objava znači da mi je podaren specijalni napitak, specijalne okolnosti, specijalni kvalitet od svih poslanika. Neka je mir na njih koji su poslani od Boga, počevši od Adema pa do kraja. Da li bili Izraelčani ili ne, ne postoji ni jedan poslanik čiji dio kvaliteta i okolnosti nisam dobio. Postoji indikacija da mnogi ljudi liče na ljute neprijatelje i protivnike poslanika, koji su prešli mjere u svom stepenu i koji su uništeni sa raznim vrstama patnje. Također vidjet ćemo u budućnosti razne pomoći koje je uzvišeni Allah predstavio u vezi prijašnjih poslanika. Ovo je iz Brahini Ahmedija, knjige obećanog Mesija alejhi selama. Who had exceeded the limits in their rancor and who were destroyed by various types of torment. There has also been displayed and will be displayed in the future the various types of aid and support which God Almighty had displayed in the case of previous prophets. This is from Brahine Ahmadiyya, one of the writings of the promised Messiah alayhi salam. So this allegation that has been Znači ova laž koja se pripisuje obećanom Mesiji alejhi selamu da je uzeo titulu drugih poslanika, uključujući časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da je nazvao sebe Muhammed i Ahmed, ovo je nešto što je prihvaćeno u islamu od islamskih učenjaka. I kao što sam rekao, ovo je u stvari preko ljepote i velikih kvaliteta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ni u kom slučaju preko obećanog Mesija alejhi selama da je on pokušao da preuzme ove titule. Prije nego što pređemo na sljedeće pitanje, gospodine Ashar, mislim da je ovo nešto što ljudi jasno pogrešno shvataju. Jasno je da su učenjaci islama pravilno razumjeli.
Čuli smo razne primjere i postoje mnogi drugi dokazi, u to sam siguran. Ali da usporedimo nekoga s nekim ili da kažemo da imaju iste kvalitete, to ne znači da ni u kom slučaju obećani Mesija a.s. ne kaže da je istog statusa kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja mislim da je to nekad zbunjujuće, kao na primjer kad vidimo nekoga ko je vrlo poštovan. Vi želite da budete kao ta osoba, da imate neke njegove kvalitete, ali ne možete nikad biti oni i dostići to istog. I to je što je ovaj ponizni sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem rekao. U stvari dva simbola koja obećani Mesija koristi u mnogim svojim pismenim djelima i to je uzeo iz časnog Kur'ana su sunce i mjesec. I on sebe smatra mjesecom jer on ne može sjati sam, mora dobiti svjetlost sa drugog izvora i bez tog izvora ljepota nestaje. Ovo je šta on govori i ti si u pravu, nažalost njegove izjave su toliko izopačene od drugih. Ali ovo nije ništa što je novo u muslimanskom umetu. Ovo se događalo i u prošlosti. Poslanik Isa a.s. prema Bibliji on je pričao o dolasku Ilije. I kad je spomenuo kvalitet Jovana Krstitelja, oni su ga odbili jer su mislili da je ovo bilo nepravedno prema poslaniku koji je bio najavljen da dođe, kao on bi trebao biti magičan. A ovaj čovjek, Jovan Krstitelj, je običan, jede med, hoda šumom, hoda zemljom i u običnoj odjeći. On nikad nije tvrdio, niti bilo ko drugi može tvrditi da ima čast i kvalitete časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti je kad ko postojao kao on, niti će ikad postojati. Nikad nije to tvrdio, već je rekao da posjeduje neke kvalitete kao što su to rekli drugi pobožni ljudi da posjeduju neke kvalitete. Jedan od kvaliteta koji se reflektira na njega je ova opozicija, što znači kakvu je opoziciju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao u svom vremenu od Ebu Džehala i poglavica Meke, kao što je Musa alejhi selam imao od faraona. U ovom vremenu imamo primjer toga da vođe, učenjaci, vladari ovog vremena ga odbacuju i pokazuju nam da sličnost kroz koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao. I ovo je što mi govorimo da su prijašnji poslanici prošli kroz progonjenja i vidimo ovo kroz živote drugih poslanika i Hazreti Ahmed alejhi selama. I ovo je vrlo jednostavan primjer, ali mnogi ga ne razumiju. Gentlemen, jazakumullah, again, a vast subject, and I'm sure we'll return to it again, but thank you for, as ever, for your very comprehensive replies. And my thanks also to Tanveer Saab. I'm sure you'll agree with me. You have provided plenty of, or you have plenty of answers there. Hvala vam puno. Vrlo široka tema. Nadam se da je naš gledalac dobio dovoljno dokaza da podijeli sa svojim prijateljima. Sljedeće pitanje stiže iz Njemačke. Esselamu alaikum, hvala vam za vaše pitanje. Gospodine Džahangir, on pita u vezi Ahmedija džemata pogleda na sufizam. Sufizam je gledan kao ideologija, nježna strana islama i kako postoje mnoge tradicije iza njih. On pita kad sve saberemo u vezi sufizma, koja je naša interpretacija u vezi njih. Imamo historijsku interpretaciju o sufizmu i imamo interpretaciju realnosti sufizma. Historijska interpretacija je da svako malo vremena ružna glava ekstremizma se pojavi. U ovom vremenu možemo vidjeti da vehabije ili Selefije, kako oni sada sebe nazivaju, to rade, gdje oni se drže nekih pravila i vrlo su strogi prema onima koji ne prate ta pravila. Sufi pokret je porastao kao reakcija prema ovome. Oni su rekli, vi stavljate svu pažnju na formu, što je školjka nečega, a mi ćemo da se stavimo našu pažnju na esenciju, duhovnu stranu
što je unutra te školjke. Ahmedija pogled na ovo je jedan način gledanja na sufizam, kao pokret koji je stvoren u sklopu islama kroz historiju islama. Kako god naš istinski pogled na sufizam je kroz učenje imama Mahdija alejhi salam, jeste da ne možeš imati samo školjku ili samo esenciju. Morate imati školjku koja će držati esenciju nečega. I ne možete držati tu esenciju, tu suštinu u rukama kao što ne možete držati tečnost u rukama. Na kraju će ona nestati i iscuriti kroz vaše prste. Morate imati neku posudu koja će to držati. Praktična forma o kojoj nas islam uči kao namaz, post, svi rituali koje imamo vrlo su jednostavni, ali su rituali, obredi, oni sadrže formu koja drži duhovnost, tu duhovnu esenciju, tu srž vjere, a bez toga ta esencija će da nestane. Šta vidimo stoljećima je zasigurno šta se dešava sa sufi pokretom koji se zove sufi pravila. Vidimo da zbog toga što su napustili molitvu, taj formalni namaz i druge rituale u islamu, i zbog toga što misle da su iznad ovoga, da ne trebaju raditi ove stvari, stavljaju sebe iznad poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ove stvari za koje je on, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mislio da su esencija, oni misle da im više ne trebaju zbog toga što su na visokom stepenu duhovnosti. Onda oni rade druge rituale koji su oni sami napravili i vidimo u ovim vremenima da mnogi pokreti su kolekcija napravljenih rituala, obožavanje svetih grobova i mnoge čudne stvari se provode na tim grobovima. U raznim dijelovima muslimanskog svijeta, od Maroka kroz centralnu Aziju do Kine i Indonezije, naći ćete ove prakse. Ali istiniti sufizam je praćenje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovog učenja do najvišeg stepena. To je istiniti sufizam. To je istinski da uđete u duhovni svijet dok se držite materijalnog svijeta. I vidimo da oni koji to rade na najbolji način, ili oni koji prate učenje imama Mahdija alejhi salama, i ovo je zato samo nekoliko godina prije. Postoji veliki učenjak sufizma u Skandinaviji koji je saznao o imamu Mahdiju alejhi salamu. Pročitao je neke knjige obećanog Mesije i počeo je proučavati učenje, ali na iskren način. On je rekao da oni nisu znali šta je sufizam dok nisu saznali u vezi Mirza Ghulam Ahmeda alejhi salama. Rekao je, on je pravi sufi i sad znamo šta je sufizam. Mi nalazimo da imam Mahdi piše široko o sufizmu i njihovim konceptima i razumijevanjima. Moramo zapamtiti da sufi zakoni su uvijek započeti od vrlo pobožnih ljudi, koji su istiniti sveti ljudi. Neki od njih je, na primjer, dr. Khan spomenuo danas. Jedan je bio Hazreti Bejazid Bustami. I postoje mnogi drugi, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jilani i mnogi drugi. Ovi ljudi su pratili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem vrlo strogo. Oni su se ponašali kako se on ponašao, od uzimanja abdesta do klanjanja namaza, i dostigli su visoku duhovnost gdje je Bog razgovarao s njima, otkrivao im je budućnost, i sve ove stvari su
u njihovim pisanjima i danas ih možemo da pročitamo. Ali, nažalost, sljedbenici se nisu držali svega što su oni učili. Ovo je vrlo žalosno. Znači, Imam Mehdi a.s. je došao da to sve vrati i rekao je ne samo da imam sličnosti poslanika iz prošlosti, također posjedujem sličnosti svetih ljudi. Neki od njih su oni koji su započeli sufizam. Ovo je duhovna stvar, gdje imate duhovnu vezu sa nekim, kao nekad sa bratom muslimanom. I ovo je što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svi poslanici su braća, ali su rođeni od različitih majki. Ali oni su svi braća, imaju duhovnu povezanost. I to možemo da vidimo da ljudi imaju sličnosti u ponašanju, u djelima i tako dalje. Osim što su rođeni u različitim vremenima, mjestima, ali sličnosti su tu. Pravi sufizam je slijediti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što bolje možemo. All elements covered fully there, Jahangir Saab. Jazakumullah. And my thanks also to Sajid Saab as well. And I think it'd be true to say it's the innovation. Hvala ti što si pokrio sve elemente ovog pitanja. I hvala našem gledalcu na pitanju. Znači, nažalost, inovacije su se pojavile koje bi ovi sveti ljudi odbili kao obožavanje njihovih grobova, što dolazi od inovacije pojedinih sljedbenika. Sljedeće pitanje nam stiže iz Gane. Ovo pitanje je u vezi da li postoji hadis koji govori o službi muha kao lijek. Također pita da li je naučno dokazano da je nauka nešto dokazala šta je religija spomenula davno. Da muhe koje mi smatramo neprijatnost u stvari imaju službu, one nose lijek za neke najgore bolesti u svijetu. Ovo je vrlo važna stvar u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih predskazanja u vezi različitih tema koje je on spomenuo prije 1400 godina, koje čovjek ne bi mogao zamisliti, a sada su naučno dokazane. Kao na primjer med, časni Kur'an govori o ljekovitom faktoru, ali što se tiče muhe, postoje naučni elementi. Jedna jeste da prenosi bolest zbog toga što sjedi na raznim mjestima gdje se bakterije nalaze i onda nosi bakteriju na drugo mjesto. Tako da bolest se razvija, ali što je više važno jeste da posjeduje lijek, antibiotike, antitijela koja mogu da liječe bolesti. Mnogo je istraživanja urađeno u svijetu u vezi ovoga i našli su antibiotik u njemu. Znate, kad je penicilin otkriven kao antibiotik, mislili su da je to najbolja stvar poslije kriške hljeba i može izliječiti sve bolesti. Ali što vidimo jeste da antibiotici previše se propisuju i daju pacijentima i da ima bakterija koje antibiotici ne mogu da liječe, kao što je MRSA, bakterija u bolnicama. Ali muha iz Južne Koreje je pokazala da ima antibiotik koji može da uništi MRSU, tako da postoji lijek u njima i koristi se za mnoge druge bolesti. I tako vraćamo se časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji nam je dao ovu radosnu vijest da čak i muha ima neke bolesti, a ima i lijek. I sad, kad je naučno dokazano, vidimo istinitost i čovjek treba da istražuje i traži koristi Allahovih stvorenja. Mnoge koje su pune koristi za nas, ali mi to ne shvatamo. Sad vidimo da nauka podržaje ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao. Bone infections, osteomyelitis for burns and for other medical things. So it goes back to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who actually gave us this glad tiding that even in the housefly there is some disease, but there is some curing properties as well. And now that science is backing that up, we find that this was divinely inspired and it has become true.
and that it is for man to now research further into that and make use of all the creation that Allah has out there for us, many of which is beneficial and we do not realize it, but that is what science is now proving, is backing up what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had said. Gospodine Azhar, naravno ovo je naučno objašnjenje što je dr. Khan nam izložio. Vraćajući se vremenu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je on spomenuo i često mi zanemarujemo mnoge stvari u životu, ali ovdje vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao u detalje i govorio kako je potencijal, postoji i odgovor za mnoge probleme u budućnosti, koji se mogu dobiti od jednostavnog insekta kao što je kućna muha. Da, i ovo je zaista zapanjujuće ako zamislite da je on bio nepismen čovjek. Nije imao mogućnosti modernih laboratorija, nije imao Google, ništa nije postojalo, a ovo je dokaz da su njegove riječi bile od uzvišenog Gospodara, od onoga koji zna sve. I on ga je naučio od vrlo jednostavnih stvari, ali sada mi to vidimo da je puno znanja i mudrosti koristi za čovječanstvo u njima. Tačno je da nisu još otkrili kako dva krila rade od te muhe. Sjećam se prije dugo vremena kad sam slušao četvrtog halifu, pitanja i odgovori, on je pričao u vezi ovoga i kako muha slijeće na posudu na poseban način. Jedno krilo umoči u vodu koje ima bolest, a drugo koje ima antibiotik ostaje iznad. Zbog toga je rekao, morate umočiti ovu muhu u vodu. Ovo se je trebalo davno uraditi, da pogledamo u hadis za koje neki kažu da su slabi hadisi, ali mi smo to trebali izučavati. Osoba kao ja, kad sam otputovao u Aziju i živio sam tu nekoliko godina, kad sam došao tamo, rekli su mi, ako muha sleti na tvoje mlijeko, potopi je svu u mlijeko. Nemoj je izbacivati odmah. Ja sam rekao, naravno da ću je izbaciti. Oni su rekli, ne, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se umoči sva u mlijeko. To je bio šok za mene. Mislio sam da je to nehigijenski, da je umočiš, a sad vidimo da je to lijek za prljavštinu koju ta muha nosi i u kojoj živi. Ako to razmislimo logično, ova muha živi u prljavštini, Bog je učinio nešto da je zaštiti, da ne bi bila uništena, i prirodno je da je moralo postojati nešto za muhu da opstane. Interesantno je da krokodili također imaju jak imunitet, što je iznenadilo naučnjake, i oni su željeli da vide kako njihov imunitet funkcioniše i kako izbjegnu nekrozu, jer oni također žive u vrlo prljavim sredinama, punim bakterija, i jedu pokvareno meso, ali i dalje su zdravi. I dalje istražuju kako oni opstaju i mnogo drugih božjih stvorenja istražuju, jer ništa od toga nije istraženo. Gospodin Azhar se šali i kaže, sigurno krokodil pije moju čašu mlijeka sa muhom. Džahangir kaže, mislim da je poenta koju je gospodin Azhar spomenuo ranije, da muslimani moraju uzeti ovo izučavanje u svoje ruke, da istražuju nauka prema dokazima iz časnog Kur'ana i hadisa, da bi pokazali da postoji mudrost u njima. I kao što je gospodin Azhar rekao, često muslimani ne vjeruju i zapitkuju se u vezi hadisa, kao nema dobru liniju prenošenja i koji je prenio, možda nešto nedostaje, ili neki prenosioci nisu dovoljno povjerljivi. Zbog toga možda ovaj hadis nije istinit i tako dalje, ali to nije slučaj. Možda je u stvari istinit, ali mi moramo naučiti to istražiti, da
podupiremo ove hadise, ali nažalost muslimani zaostaju sa istraživanjem, nažalost. Ali moramo se sjetiti vremena kad su muslimani bili vodeći sa naukom i istraživanjem. Da, kaže Džahangir gospodin, naučne metode su muslimani započeli i ovi, na primjer, kompjuter koji sad koristimo, Musliman el-Hawarizmi i njegovi logaritmi su omogućili da koristimo ih. Postoje mnoge stvari od kojih mi imamo koristi na današnjici, ali smo se zaustavili i ne idemo naprijed. Muslimani su možda radili u ranije doba, ali na današnjici smo zaustavljeni. Godinama i godinama smo izgubili znanje. Ono je zatrpano. Sad nova i moderna istraživanja trebaju da budu urađena od muslimana, da pokažu nauku iz učenja islama. Hvala vam puno. Sad mi je naumpala šala kad se kaže konobaru ima muha u supi. Od sada trebaju konobari odgovoriti da je ta supa mnogo skuplja jer u njoj postoji lijek. Hvala našem gledalcu iz Gane na pitanju. Sljedeće pitanje stiže od gospodina Asima. Esselamu alaikum, gospodin Asim. On kaže da postoji optužba protiv osnivača naše zajednice Hazreti Mirza Ghulam Ahmada, a optužba je da je on nauzubila pio vino. I to specifično tonik vino koje je dobivao iz Lahora. Dr. Khan, prvo odgovor je u pitanju tonik vino. Mi ne govorimo u vezi vina s kojim se opija, koji se drži u mnogim podrumima širom svijeta radi opijanja i uživanja, već je to tonik vino koje se koristi za medicinske stvari. Dr. Khan odgovara da u pravu se tonik vino se koristi za medicinske svrhe i farmaceutske potrebe. Druga stvar je, ako samo razmislimo u vezi ovoga, onda ćemo shvatiti gdje su dobili izvor za ovu optužbu. Optužba dolazi iz pisanja obećanog Mesije. On je napisao pismo svom ashabu da mu donese tonik vina iz Lahora. I to pismo je objavio jedan od obećanog Mesije sin. Mislim da je bio Hazreti Muslim Maud. Da je ovo trebalo biti sakriveno, on nikad ne bi objavio ovo pismo i da je ovo bilo protiv učenja islama. Zar bi on to objavio? Da li tu ima ikakve logike? Dokazao je svima da nema ništa skriveno u tome. To znači dokazuje da ništa nije sakrio. Druga strana je da je ovo bilo tonik vino koje se nije upotrebljivalo i nije se prodavalo u pivari, već je prodavnica u Lahoru koja i dalje postoji u nekim dijelovima svijeta, koja je bila farmaceutska prodavnica. I šta farmaceuti prodaju? Lijekove, naravno. Ako pogledate u opis, opisano je kao lijek, a ne alkoholično piće. Koristi se protiv malokrvnosti, anoreksije i za žene koje imaju teške porode. Obećani Mesija alejselam nije koristio ovo za sebe, već je davao kao lijek za druge ljude. I bio je tonik što je trebalo da shvate, jer najvjerovatnije nije imalo alkohola u sebi. Ali i na današnjici lijekovi imaju natpis na koji može da piše upozorenje pospanost, jer mogu imati mali procenat alkohola. Prvi razlog za ovo je bio da je tražio radi lijeka. Bio je nabavljeno za obećanog Mesiju alejselama da bi dao kao lijek drugim ljudima u njegovoj okolini. I ništa nemamo da krijemo jer džemat je objavio to pismo. Vrlo stara optužba, bila je odgovorena mnogo puta i ljudi su se ušutili jer shvate da je ovo samo optužba. Ako pogledate na sastojke na tom toniku, da je totalno korišteno za lijek i ne vjerujem da bi iko to pio da se opija kao alkoholično piće jer je užasnog okusa.
formula was unaltered. It was a tonic and it contained quinine in it. Very bitter medicine. I don't think people would drink that as a choice. It would only be used as a medicine for health reasons. Hvala vam na jasnom odgovoru i kao što ste rekli, trebamo zapamtiti da je bilo kupljeno u farmaciji kao lijek, ali smo imali taj odgovor u pitanju. Hvala gospodine Asim za ovo pitanje. Približavamo se kraju ove emisije, uzet ćemo još jedno pitanje koje stiže iz Njemačke. Gospodine Džahangir, ova osoba pita da li Bog traži naše pokajanje da bi oprostio grijehe. Vidite, Bog može oprostiti na svaki način. Bog je gospodar, ovo je koncept koji nam On daje u prvoj suri u časnom Kur'anu, sura El-Fatiha, gdje kaže da je On Malik i Jaumedin. On ima moć i snagu, ako hoće on će oprostiti grijehe osobe. Ali kako god Allah nam daje učenje da će oprostiti grijehe od onih koji se pokaju i koji se ne vrate tom grijehu. On kaže neće oprostiti griješniku koji griješi i kaje se, ali se vraća istom grijehu ponovo. Jer Allah će oprostiti onoliko, ali ako osoba nije iskrena, a Allah zaista traži iskrenost od nas. Postoje mnogi hadisi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Evo jedan da navedem koji je emocionalni događaj čovjeka, koji je griješio puno. Rekao je sinovima svojim kad ja umrem, jer je tad bio na smrtnoj postelji, rekao im je nema šanse da će mi Allah oprostiti i da ću biti spašen od svojih grijeha. Želim da izgorite moje tijelo i prospete moje izgorjelo tijelo, taj pepeo na vjetar svugdje, tako da Bog ne može me vratiti. To je kako je on vjerovao da će se vraćati u život. Na kraju je bio oživljen i prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Allah ga je upitao, ovo je naravno stvar metaforični govor, Allah ga je upitao zašto si to naredio svojim sinovima. Zar nisi znao da sam ja svemogući Bog i da te mogu oživjeti? On je rekao, strah prema tebi i tvojoj kazni me je natjerala na ovo. Allah je rekao, danas te je tvoj strah oslobodio jer sam ti oprostio sve tvoje grijehe. Jer Allah je gospodar i zbog toga što je on toliko bio svjestan toga da je naredio to svojim sinovima da učine sa njegovim tijelom. To je uzrokovalo da mu Allah oprosti. Allah kaže da mi moramo se pokajati. Čak i riječi poslanika u časnom Kur'anu, oni se obraćaju i mole tubtu ilejk, okrećemo ti se s pokajanjem, oprosti nam naše grijehe. Mi ovo ponavljamo kad radimo ceremoniju bejata, kad se zaklinjemo na poslušnost halifi vremena koji je predstavnik imama Mehdija i koji predstavlja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I možemo se samo nadati da će Allah sa svojom milošću da nam oprosti. I moramo nastaviti se moliti. Obećani Mesija alejhi salam je rekao jedna od najvažnijih molitvi je istigfar. Da pitamo Allaha za oprost grijeha i ovo moramo svaki Ahmed i musliman praktikovati dnevno. Hvala gospodine Džahangir kao uvijek na vrlo širokom odgovoru i hvala našem gledalcu na postavljenom pitanju. Sljedeće pitanje stiže iz Lahora, Pakistan. Gospodine Azhar, on pita kako na islamski način da se oslobodimo depresije. Naravno da je depresija klinički dijagnozirana, ali eto on pita da li postoji propis na islamski način kako se osloboditi depresije. Da, ja mislim da je ovo pitanje vrlo široko i ne možemo zamisliti kako je priroda ovog problema široka. Gledao sam u neke faktore nedavno. Kažu da 1 bilion ljudi boli od depresije i nervoze širom svijeta. Začudilo me je da na ovom modernom dobu gdje čovjek ima toliko
ustanova i kvaliteta da živi dobar život, a toliko ovih ljudi žive pod nervozom i depresijom. Osjećaju se usamljeno i tužno. Život nema smisla i padaju u taj tamni osjećaj. I oni ne znaju kako da se iščupaju iz ovoga, osim da se okrenu nekim drugim načinima kao što je alkohol, droga i tako dalje. Ovo je vrlo važno pitanje. Moramo biti vrlo oprezni kako prići ovom problemu zbog toga što je ovo medicinska dijagnoza za mnoge ljude. Nije kad neko kaže ne osjećam se raspoloženo danas, kao nekako sam pod utjecajem. Ovi ljudi imaju nešto u svom tijelu što trebaju prvo da vide sa ljekarom, zato jer neka neravnoteža nečega nedostaje u njihovom tijelu. Znači prvo vidjeti doktora da bi otkrili da li je to slučaj. A ako je to povezano sa neraspoloženjem, sa osjećajem da su sami, da to povećava njihovo stanje, onda trebaju da izađu i nađu osobu koja će im pomoći da dijele te stvari sa njom. I osoba koja će uzeti neki dio tereta sa njihovih ramena. Treće što trebaju da urade je da vide svoju duhovnu stranu ovog problema. Ja ne mislim da je ovo treće na listi, ali moramo gledati na ovaj problem da je ovo medicinska dijagnoza. Znači ako neko dođe i kaže slomio sam ruku, šta ćeš mu reći? Na islamski način. Idi kod doktora. Neki ljudi će mu reći idi kod vjerskog izlječivača i on će to da protrlja i izliječi. Mi to nikad ne savjetujemo na ovaj način. Kur'an kaže vrlo jasno, zar nije spominjanje Allaha najveći izvor mira i smirenja u srcu? Znači ovo nam daje ideju da budemo što bliže njemu koji daje mir, a kad smo udaljeni od njega onda dobijemo osjećaj koji je daleko od mira i osjećaj da smo sami. Znate, poslanici bi trebali biti najnesretniji jer su oni ti koji uvijek su odbijeni i prolaze kroz užas. Jednom su pitali obećanog Mesiju alejhi selama, vidi, ti tvrdiš da si poslat od Boga, pogledaj probleme kroz koje prolaziš. On se okrenuo prema osobi i rekao, kakve probleme? Ja ne vidim problema, ovo su blagoslovi koji dovode me bliže svom gospodaru i duhovno sam bliži njemu i moralno i tako dalje. Znači njihov vidik ih drži mirnim kroz sve oluje koje prolaze. Oni su u centru koji je mirno mjesto. Mnogi od nas upadnemo u oluju života i ne znamo kako doći do tog mirnog mjesta. I ovo je šta vjera radi za nas. Izbavi nas iz životne oluje i uputi nas da se vratimo u to mirno mjesto što je naša duhovnost, naš Bog koji je uvijek sa nama. Uspostavite tu vezu i vidjet ćete da će vas to smiriti. Ako Bog da, ovo će pomoći također da nađete prijatelje koji su mirne prirode i budete u takvom društvu. Završavamo ovu emisiju na miran način. Gospodine Džahangir, Azhar i Dr. Khan, hvala vam na detaljnim odgovorima, kao i uvijek. Hvala našim gledaocima, bez vas naša emisija ne bi bila što jeste. Samo da vas posjetim, ako imate ikakvih komentara, pitanja i tako dalje, naša e-mail adresa je faithmatters@mta.tv ili također možete nas pratiti na Twitteru mta_faithmatters. Do sljedeće emisije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.